Ano guys, ulan na. Akong body tira sa layo. Body ko eh. Nagate. Lime bean. Ngayon, dahil sunflower tira sa likod. Gusto mo makita? Okay. Beautiful. They are so beautiful. So, magtanong ko sa slime bean. Sulayan ragod ni. Malabi ako kabalong ko ng slime bean. Pero, sulayan na ito. Spacious daw. This is spacious enough. Right? So, eh. Hindi na ito batang. Okay. Yeah. Okay, it's generating a slime bean. Generating a shred. Oh. Oh my goodness. Wow. Okay. This is how it happens. Okay. Nice slime island. Wow. It's pinduta oy. Wow. So cute. So, syempre ang slime, pati yun ng slime. Not a safe mob. Ayun, dali ka naman. Ito. Earth is climbing. Oh my goodness. Oops, dagan. Hindi ko kaya yan. Oh. Ano naman ito padulungan eh. Ano naman ito itong goal nga. Itong goal nga. Dark oak. Pangita ko ng dark oak. Ulan. Uy, nasamo ko ulan. I don't like rain. Sabi na tag-oak mo sa tuang. Sorry dear, I'm not sure. You're dead. Thank you for your service. Oh, you see that? What is that? Nan ako sa village. Oh, hello. Uy, Nash. Hello, sir. Pwede ko mag-trade anime. Hello, sir. Can I trade? Can I trade? Nakaidog. 5. Okay. All quarter, sir. Do you like that? Wait lang. That's it. Do you like it? Yours already. Sheep, I need sheep. I need sheep, I need sheep. Alpaca, alpaca. Look, may dark oak tree eh. Okay. Pwede ko maambak dito. Dali lang biyahe. Oh my god. No, I can't. Can't do that. Oops. Pata lang nga to, heart. Balik-balik na puntaan eh. Mag-amping. So, mag-amping ta. Ano naman itong lugar? Yes! Ano yung kuan? Itong kapakan eh. Thank you. Let's assassinate, butcher this, nagsunog dito pero mira. Ako na pakialam.
Okay, you're dead. Oh, what? May dragon, guys. Ah, dragon. Oh my goodness. May dragon. May dragon. Look, look. Oh my goodness. Dagan. Dagan, 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 dagan. Okay, let's kill this. Sorry, kailangan sana ko i-kill imong mama, ha? Kill this mother. Kill this you. Ayun. Okay. Ayaw, matay, eh. Okay, good. Ano ko ito, ha? Oh my God, gabihin, ha? Nalaging gawas nga. Hindi. Nanay ko ni lugar ay limit siya. Ito na itong dragon. Wait, wala pa ko pwede. Ito tutuon kay. Wala ko bed. Balik-balik ko sa kong. Yes! Yes. 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 Wait. May dragon na rin ba? Hello? Nasa na? Kailangan dito ka edit. Wala. Alam kong tapo. Yes. Mamatay tingali ko sa kagutom, no? So, kaon pag kilaw, bahala kilaw. Kilaw pag, ano or, sa lava nato ni lava nato lutuin. Pwede man tingali, diba? Oops. Inay-inay day. Pwede, diba? Ah, wala. Ah, okay. Sulong tanan, betso. Ay, naku. Okay, so amon tani padulong. Napatay kaon. Hold on na natay. Ah, sige, craft of bed. Nagkahoy. Para mga kumpag. Sige lang pa kayo doon. Manong ko ako na ito. Okay. Craft of bed. Ito yung tables natin. Ah, oh, wait lang. Tapos na ba plank? Hanggang. Good. Wait. Yes, na na. Okay. Ito.